krećemo. Vidimo se za pol sata. Može. Moli, ti ćeš čuvati kuću, budi dobra. Mi se idemo kupati, brzo ćemo doći. Pać. Nema baterije, gledaj, 2 crtice. Taman. Dečki spremni? Da. O, dobar je. Ovo uopće nije po propisima, nemojte to raditi. Ali ne da nam se hodate, ono pol sata pa smo uzeli romobil. Idemo doslovno 5 na sat i nema nikog po putu, tako da neće biti nikakvih problema. Kad naš brod plovi, plovi. Evo, nešto sad tu radi, tata. Tata Krunček. Je, palo je skroz dolje. Da, brod, pazi. Evo desno, nema nikoga. Nema, tamo ima. A danas još jedan morski video, ali malo imamo konkretnije vozilo. Imamo jedan baš gliser pravi. I nismo u Filip Jakovu, nego smo na Rabu, kod naše familije. I danas ćemo obići malo Rab. Krenut ćemo sjeverno okružiti otok Dolin koji je sa zapadne strane Raba, onda ćemo otići u uvalu Zavratnicu gdje je potopljen brod, pa ćemo ići na Goli otok i tako. Imamo svakakve neke planove, uglavnom vrijeme bi trebalo biti lijepo. Dovoljno konja i imamo 150 komada. Evo, lagano idemo da ne trošimo puno, ne? Vozimo se 5 čvorova. Uglavnom, mi smo stacionirani u Barbatu, a brodice na Banjolu, pa smo sa romobilima nas trojica došli, a ostatak ekipe Daniela i Patrikovi baka i deda. Inače Patrikova baka je Danielina sestričina, tako da smo, evo, to je ta veza. Oni su tamo u Barbatu, pa ćemo ih sad pokupiti tamo na velikoj rivi. Koga vi trebate? Evo nas, na hrpi smo, Danči Dubica, Damir, Patrik, Maks i brod. Evo, tu nam je sjeverni kraj Dolina, sad ćemo lagano zaokrenuti oko njega, pa će nam se otkriti Pag, a istovremeno s desne strane nam se otkriva grad Rab sa svoja prepoznatljiva 4 zvonika. Ispričavam se na kvaliteti snimke, još uvijek je onaj starinski mobitel. Evo ga, otok Pag, sjeverni dio Lun, poznat po maslinicima, ali ovaj put ne idemo na Pag, nego idemo više prema kopnu i prema ovoj zapadnoj strani, istočnoj strani otoka Raba. Trebaš instrukcije. Tu imamo navigaciju gdje piše i brzina, znači 8 čvorova. Ovdje ti je brojač okretaja motora, 3000 gorivo, trim i ovdje je brzina isto u čvorovima i ovdje ti je kompas ili sat. Još jedna zanimljivost, mislim Jadransko more nije baš duboko more, plitko je relativno, ali na ovom dijelu, to znači neposredno uz ovaj otok Dolin, je dubina preko 80 metara. Na južnom dijelu Dolina, kad ćemo okrenuti prema kopnu, prema uvali i Zavratnici, tamo je preko 100 metara. Radi nam ovaj analogni brzinomjer. Evo ga, moćni Velebit ispred nas. Predivna planina. Kaj? Koliko je stara ta planina? 1500 godina.
Naravno ispred nas uvala Zavratnica. Evo nas u Zavratnici, znači uvala sa zapadne strane Velebita, naravno nema uvale s istočne strane, ali uglavnom tu je jedan njemački katamaran transportni potopljen 44. godine. Inače ova obala je tak eto, stjenovita, okomita, ima puno tih uvala i tu su se Švabe skrivale za vrijeme Drugog svjetskog rata i onda saveznici kad bi iskužili bi išli za njima i rokali. Dobar dan. Jeste vidjeli nekoga da prodaje karte? Mi već pola sata tražimo, ne možemo naći. Tu vam je dosta duboko, tu vam je 5 metara. Kaj je zima? Malo je hladnije nego na Rabu. Pogledamo, inače ovdje se naplaćuju karte za ulaz u uvalu, znači brodica do 7 metara 10 euro i po osobi je 5 euro. Još malo pa nestalo. Kaj je ovo čovječe, kak će se on tu usidrit? Brod! Pa da, onak ide sim, onda sam u banani. Izgubio bi još pol sata da ide sad tu pa da mu se mora maknuti. Aj, biš ča kapetane, zavezat ćemo se za njega. Inače taj potopljeni katamaran, on je tamo, znači desno od ove jedrilice, vidi se di brdo ljudi je sa ovim dihalicama i maskama. Dobro, makar na ovoj snimci se ne vidi niš, ali vidi se da je neko tamo. Tamo je taj brod. Pećina Škemba 2. Pa dobro je. Ideš ti. Pećina Škemba 2. To. Ovaj put se nisam pripremio baš sa kamerama, najbolje imam samo mobitel i imam drončika sa sobom, ali nažalost nemam GoPro pa da sam mogu snimiti taj katamaran. Damir se evo još tamo kupa, ide malo baciti oko, ekipa klopa, paradajzi domaći iz vrta Dubičinog, pohano, sendviči, burek, nema kaj nema, sve a la carte, ko u nekom vrhunskom restoranu. Ali evo imamo malo riba tu u pličaku, more je kristalno čisto pa se vide ribe. Aha, pazi prste. A di ima toga da ti riba jede iz ruke? Pirane. Piranje će uvijek iz ruke. Iz rukice će bez problema. Znači meni će ono, već sam se udomačio. Krećemo iz Zavratnice, u međuvremenu se okupilo mnoštvo ovih tu barki. Svi evo rone i plivaju, tu je ta olupina tog katamarana. Nema nikakvih ekskurzija pred nama tamo, tako da ćemo mirno isploviti i onda krećemo prema zloglasnom golom otoku koji je na sjeveru, ne znam koliko bi to bilo, par milja. Tak negdje, 10-ak milja sjeverno od nas. Sad ćemo vam dati signal. Ajmo Njemac, nema mi posred kanala tu glisirati. Super je ovo, ko James Bond. Ono, mini James Bond. 40 konja, dvotakni pa to ide ko šprih. Goli otok. Naša sljedeća destinacija. Evo nas na Golom otoku, sad vidimo ove tu prve objekte nekakve. Ko je tu bio, da li zatvorenici, da li osoblje, stražari, ko će ga znati. Evo tu lijevo bunker, vidite, može desno bunker, ovo okruglo. Evo nas tu u ovoj uvali. U pozadini je ono što ja mislim da je bila proizvodnja, taj tvornički dio, gdje su se radile one teraco pločice. A takve pločice su evo na kući, odnosno u dvorištu kuće u Rabu gdje smo mi sada. Zatvorenici, da. Svako je mogao te pločice proizvoditi, kogod je htio, samo je morao psovati druga Tita i odmah je završio tu i proizvodio pločice. Ne dobio posao.
Odmah je dobio posao. Nema nezaposleni. Ajmo sad tamo na onaj glavni ulaz vidjeti. Evo još jedan bunker, ne znam ni sam koji po redu, valjda 15. već. Evo nas na Golome otoku. Vrućina, pustoš, turistički je teško, ne mogu se zamisliti kako je bilo ljudima tu koji su bili u zatvoru, u tom radnom logoru. Katastrofa. Sad smo evo nekako u toj baraki kamene, kući, ruševina, bez krova, samo i stupovi, tu i tam koja drvena greda, puno ostataka i jako puno čavala hrđevih po podu, po svuda. To se raspa krov. Da. U neku ruku je šteta da to sve skupa propada jer to bi ipak trebao biti spomenik jednom užasnom režimu, ne? Treba osuditi svaki takav režim, bez obzira kak je obojan, da ljudi vide šta ne žele da se ponovi više ikad. Gdje se sad kuže da mu je... Evo, zaboravim pokazati na terasi ovu terasu pločicu. Dakle, to vam je to, sigurno ste vidjeli negdje ovakve pločice. Dakle, ako imate ovakve pločice, došli su s Golog otoka. Sve puno. Ome ko da crnčimo tu na Golom otoku, takva je atmosfera, vidi se po meni koliko sam ovoga mokar. Inače konoba ovdje u kojoj sad sjedimo i cugamo se zove pržun. Ko zna šta je pržun, nek digne ruku. Nacugali se jesmo i idemo sad lagano prema brodici, pa kud nas put odnese, vidit ćemo, idemo prema Loparu ili tak negdje. Sveti Grgur otok. Da, vidite, na Svetom Grguru je nekad bio zatvor za žene i za vojne zarobljenike. Tako da ćemo ići možda tamo, baciti sidro i napraviti jednu pauzu, kupanac, pojesti neku pohanu piletinu i to. Nemojte dečki previše sladoleda lizat da možete piletinu jesti. Za mišiće. O, vas poznam. O je, Je, gospođa. Kaj delate? čekam konobara. Je, a nikak da dođe. Da. No kaj mi rit snimaš, to mi je od kupačih gaća mokrih, kaj, nisam se popišao. Gotovi smo sa posjetom Golom otoku, još smo se tu u luci malo natovarili količine, popili nešto i sad idemo na otok Sveti Grgur, ima sa zapadne strane uvala i rt, tam se može sidriti pa ćemo se tamo malo okupati i onda ćemo se dalje spuštati na Rab oko Kampora itd. itd. Uvala Sveti Grgur na otoku Sveti Grgur i tu je bila ta ženska kaznionica. Ne znam da li se vidi, od suhozida je ispisano Tito. Zamisli ti to. Zamisli Tito. Ajde skakavac. Ajde zajedno, svako na svoju stranu. To. Skakavci, oni znaju i nazive za sve te skokove, ja pojma nemam, ne. Imamo čak i tuš na brodu. Max, daj se istuširaj. Tuš treba malo upaliti, evo sad ćemo demonstrirati. Može? Može. Evo, tuširaj se. Sebe, ne u vodu. Ne, pardonu, mora. Ajde, šta je sad? Moraš ojačati prste. Nadam se da je topla voda. Je. Krenuli smo sa Svetog Grgura, mislio sam da je drona ono galeb. Idemo na Rab, na benzinsku i lagano prema Barbatu. Uglavnom, preračunao sam se, mislio sam da ćemo još toliko stvari obići koliko smo obišli, ali dan je ipak prekratak, dakle to ćemo morati ostaviti za neki drugi put. Idemo točno.
točimo benzin, valjda će biti dobar dizel, ne znam. Ribarski dizel. Ovo je zapravo ispalo iznenađujuće dobro. Damir nije diso. Kad smo tu skrenuli za ovu rivu, samo je držao da, kak će ovo sad ispast nakon onih svih vezanja i sidrenja. Prvi put u životu sa brodicom na benzinskoj. I evo, so far so good. Buš nam rekao šta ima unutra, jer ima sendviča, fresh corner i to. Aha, op. Bacilo je malo po japanki. Evo, ovo je ok, spustiti pištolj dolje tu na mol. To je bilo 67,8 litara. Manje od 100 eura goriva. Papa, benzinska na Rabu, papa. Odemo na istovar putnika. Ma ne, budemo, istovarit ćemo mi jer Damir ja ćemo otići da privežemo brod. Jedan putnik nam je falio cijelo ovo vrijeme, mislim ne računajući Mija više stvarno ne brije s nama nigdje, nego Moli. Moli je cijeli dan sama u kući i jedva čekam da ju vidim. I da vidim koliko je zapišala dalje napravila ovoga. Možda će imati ribanje, neće biti sutra spavanja. To je to. This time next year we gonna be millionaires. Dođi ti moj jedan lijepi pać, kaskader pać. Ovo je Moli, ko ne zna, pas kaskader. Ona je danas ostala doma i ja sam cijelo vrijeme razmišljao o njoj di je, šta je. Ja, i čuva kuću. I uglavnom ekipa dođe i nje nema. Ona je pobjegla kroz prozor tu, koji je na nekakvih 1,20 m visine otprilike. Kroz ovu mrežu je skočila tu na ovo i niz stepenice i ode ženska u selo. A da bi pobjegla kroz prozor, ona se prvo morala popesti na kauč, što inače nikad ne zna, znači ona se ne zna popesti na kauč, ali sad se popela. Onda je s tog kauča preko ovog naslona razvalila mrežu i iskočila van ko Rambo, komandos i ode ona. Rambo? Jesi Rambo ili si onaj Schwarzenegger? Kako se zove onaj? Komandos? Eto, pas Moli. Dobro je prošlo sve. Sve je na moru dobro prošlo i dobro je prošlo sa Moli. Brod smo vezali, vratili nazad i to je to. Peace. Crunch it out.